may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tikachat maun si kami may. Ha? Ninanang mat, no agsasao kayo, kaslaado ti kachachat ko. Ah, Ni Lucas a boyfriend ko ti kachat ko, nanang. ay nawaw. Inaklon mo gaya may dayay alukas. Wen, nanang. 30 kon. Italaang amapadasak ti makirelasyon ako nada. Sigurado ka kaday nga ay ayatan na kaday jayat tao. Wen, nanang. Kanayon namat nga ibaga ti I love you kanyak. Ay, kita tanarigat ti mailawan, anak ko. Wen ka di, nanang. Di kay madanagan. Amok ter aramida. Ni Lucas ti umawawag. Agdal na kayo, tasong batak ti awag na. Ag-video call kami manan, nanang. Nagasam nga inuras mo tunday ta video call yaw. Ay, gagangay na, nanang. Naka-off mo ti camera, Lucas. Di ka mo't makita. Nay, pasensya ka mimay. Nalipatak mo't ngagpaisaw. O, kasta. Ingat nga tumpay baset. Anday ta. Mabalin mo't siguro anday ta. Ay, wan. Mabalinan. Oh, kaano ngay manan na rumorta? Awan pa'y mo't swildok, Lucas. Urayan tangarod ngagsweldo ka Wan gayam, mabalin ka di aludam ti number ko. Ag-expire nga minan tilod ko inton madamdama. Saan kanto na ma-replyan no ko Manungay tilod ko. Regular 300 lang. Ti sigo ta number ko. Pasensya ka na. At ayong amin tistor dito ayan may. Okay. Ano samla ang orayan, wan? Agpaludak man, mari kakay. Ay nawaw. Tuy dua number mo manayin, maray. Wan, maray. Cellphone number ko, tamaysa. Di may sangay. Ay, cellphone number tinubyok mo't amaray. Ay, Nay, sino mo day tanubyo, may? Ni Lucas at taga-kabangibang a barangay, maray. First time ko ang makiboyfriend, maray. Kat, ay na, mayat mo't gayam tirik nana. Kasta talaga no first time, maray. Ay ngam kita laang ang mga nugundawayan na kamo ti first boyfriend mo, maray. Saan mo't siguro, maray? Ludampay man kit di daytoy, maray. Tapno, makapag-video call kami manan ka ni Lucas ko. Ay nawaw. Agim impake kamay, Lucas. Ag out of town kami tinobyak tatang. Nobya? Asino tinobyam aya? Ni Mima, di ta kabangibang nga barangay, tatang. No experience pa lang na dyan. Tan no boyfriend since birth. Ay, kita ma. Ang mga no pagkwarta am laang manenday ta. Ni tatang mo. Saan anasayaat nga dalukluk ko mapada matao, Lucas? Aramatak ti motor ko, nanang. Iso ti pagluganan mi ka ni Lucas. Kahit manungay nga aldaw yu ijay. Duwala ang aldaw, nanang. Ay nawaw. Mabayagan kayo gayam ano kasta anak ka. Saan ang mabayag? Tadwala ang mo't nga aldaw? Ay, anya ngay nga ron ti maramida ke nobyo mo tunday jay. Di kay ka di madanagan. Gumatangak to, iti pasarabo yaw, nanang. Alawan.
Kaagan-anad kayo ijay, wine. Saan adinadarasudo ti panagbanehaw? Tanarigat ti maaksidente kunak manay. Wen ka di nanang, amok dagitan. Amala, agrubwata kon, taso ko nagpay ni Lucas, ijay lugar da. Ag-stop over tamang pa, Mimay. Ay nawaw, apay, adda ka di parikot? Madi ka di tiriknam, Lucas? Saan matkat di? Mabisinak lang. Sa anak kami na namigat itay. Nay, apay ngay ngamin, adi ka nangan. May sa oras lang ti biyahe ta, nabisin ka adagusan. Huli nga ron. No, okay lang kan ka. Mang restaurant ta kumapay. O sige, no kasta ti kunam, mang restaurant tapay nga rod, Lucas. Dahita ti kayat ko ken kakay. Nalakaka kasarsarita. Siyempre napatagkan kanyak, Lucas. Napatag kamutin kanyak, Mimay. Mala, aglugan ka nga rudan, taag kita ta iti restaurant apanganan ta. Agyaman ak launa iti librim, ha, Mimay? Ha? Agyaman ak iti librim amakan ko na. Naimas ka. No kasta, siyak man ti agbayad. Oh, napauli magkaman. Ha? Ay, kwa, adala ang nalagip ko. Manungaminan ti mabayadan. Ikan nakiti sa nga ribo, ta siya kon ti mapan mang bayan. Ha? Munto yan tani, itay pa akit kitaan da dagiti staff da. Oh, adto'y ti sangaribo, Lucas. Mukha akong disupliwan. Agyaman ako na, Mimay. I love you. Naibusan ti bagasta, Mimay anak ka. Mimay. Oy, Mimay. Okay ka laing kaday. Itay pa ya di ka matagtagari dita. Ha? Ay, adda kayo matgayam di tananang. Anya nga minan ti ibagbagayo. Naibusan ti bagasta, kunak. Naliwayam mo ti gimatang. Ay, kwa, agper kilo kayo pailaang ka ni Mari kakay nanang. Mangala kayo iti 200 iti walit ko. Bagas laeng tigatangag. Wen, awan nga minan kwartak. Naibusan nanang. Anusan ta pailaang ti agsida iti tuyaw. Adupay mat ti tuyaw nga bastuta. Ay nawaw, naibusan. Naibus adagos ti swildom, anak ko. Ay, di mo ibaga asikaman ang tinagastos iti date yaw kan ni Lucas. Ay, katuan ananang. Siyak nga agpaisaw. Naapaw. Di mo nakariknan day ta alalakay. Kasi kamay, uto-uto kamay, anak ko. Manuti may sa kilo abagas ita kakay. 50 per kilo, nana. Ay, ikanak man iti upat a kilaw, nakaw. Italaang man na nagper kilo kayo iti bagasana na. Wen tanaibos mo ti kwarta ni Mibay. Nag-date dalaang iti first boyfriend na. Naibusan ti kwarta na. Ay, nawaw? Hey, amangan mo no ni Mari Mimay, tinaggastos iti amin, nana. Ay, naalalam na ka. Isaw akanayo na maibusan iti kwarta. Rupa kwarta, tinubyo na. Ay, day tamad amimay. May samad nga uto-uto. Siyempre, first time na magpima na madan itinubyo, nana. First time na lang arudain. Naibatog pa mo iti lalaki arupat kwarta, may. Ay, apaw. O na yun, nagasgasat na anak ko. Italaang day tanana. Kitain niyo. Itisan ngagbayag. Mauman tumot lang ni Mari Mimay. Tinubyo na arupat kwarta mo nga main. Ti papapanan ti sweldo na. O nga raw. Tinubyo na. Ti papapanan ti sweldo na. Anusan mi pa yun tituyaw, amasida nakaw. Imawag ka mat, Lucas.
Anyat masapul mo. Kailiw kan Mimay. Agdate ta kumamanan. Ha? Ora iti karinderya lang nita si Dadyo. Ay, kwa. Busy ak ita, Lucas. Makamulanan na saan ta nagdate. Di na ka di kailiw. Ay, awan mo't laang ngamin kwartak. Awan gastusan ta no bilang laang. Kunakmat nga ora iti karinderya langan tapno as-asideg ken nalaklaka ti makan. Kayat ka amakita, Mimay. Ay, kwa. O, sige. O may nagtusukuran dito balay, ha? Amumay. Sana pa nakagatang iti motor ko. Anya pa'y ngay nga rod. Kapilitan manan Siyakmat ngaminan akanayon. 250 ka no ti mabayadan. Ay, kwa. Mabalin ka day asikapay lang ti agbayad, Lucas. Ay nawaw. Sa pay jak innala ti wallet ko. No kasta. Siyak manan ti agbayad. 250 lang man. Ay na. Siyak mat akanayon ng ti aggasgastos. Awan mat ti kunam amakigudwa ka. Pasensya ka na. Talaga nalipatak ti wallet ko iti balay. Nagdardarasak namin na rimor itay. Ay, una yan, Lucas. Ay ayatin nak, sana ya. Gaputay ayatan ka? Kastamot ng ti aramidam? Siyak akanayon ng ti agbayad? Anya ngay nga ron. Ano sampay lang. Bumawi aktukin ka. Promise. Ay, nawaw. Mayat magkiisip mo, Lucas. Sa dino manan tinagapwam. Ay, naragsakang tatang. Nabsug man ang datao. Inlibrirak ni Mimay. Ay, sana nasayat ti kas nga aramidam, ha? Ay, nabaw. Awan mo't dakas nga aramidam, tatang. Sana agapo ta ay ayatin na kadyatao. Kat gundawayam matang. Imbay na ka pa intulog dito balay. Di ka mabain na aya. Naibagak mo't ka na kayo. No boyfriend since birthday dya ang Mimay, tatang. Isong aramidan na amin para kanya. Ta first time na lang. No saan ko ngayon aramda dya babae? Di NBSB nga aging gaita. Manungal daw na madmadlaw ko ti panagbalbali mo Mari Mimay. Ay, masiksikuran nga rudon, Maray. Ay nawaw, anyamon nga ti pagkasikuram. Awanan kwartak, Maray. Naibusan. Ay, Maray, talaga ang maibus. Ta si kalaang mo ti aggas-gastos, tunggal ag-date kayo kan ni Lucas mo. Day tangarod, Maray. Tunggal ada date may, kat siyak akanayon tilugay. Ay, nagrigat mo't gayam ti maaddan iti nobyo, Maray. First time ko lang ang makirelasyon ngam, nay. Nagadon nga stress kaw. Ay na, Maray, basol mo mutlaang ngamin. Uto-uto ka mo't numaminsan. Anya? Kasanaw, itid mo mo amin para itinubyaw. Anya ngay ita. Gundawayan da kamutan, Maray. Ay, saanan ang maulit day ta, Maray? Jakon kayat ti makirelasyon pa'y. Makapatroma magayam. Ang Maray, saan nga amin alalaki katkas ka ni Lucas? Kamalilaang ngamin ti lalaki a pinilim. No siyak ti sika. Ay, i-break mound day jaya Lucas. Di mo sayangan ti oras ken kwartam iti lalaki akas ken kuana. Nagadaw di ta lalaki. Pangasem, tasardengan na kon, Lucas. Nay, apay akas tamat tan Mimay. Briktan. Anya, awan ka din ti mariknam apan nagayat kanya. Awanan, nauma akong iti ugalin. Di ka maawatan. Truma kun ado nga stress tin pay mo kanyak, Lucas. Mimay, no adda parikot. Pagsaritaan ta kumana sayaat. Hay, awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Briktan, Lucas. Sardengan na kaon. Ay, pangasim ha. Di mo kumaaramidon ti kasta. Siyak ti first boyfriend mo. Saan ka ti? Wan, si ka nga agpayso ti first boyfriend ko. Ngamnay,
trauma kan stress matin pa ay mau. Ay, nawaw. Ay, good morning, Mari Kakay. Ay, nawaw! Si kamo gayam day tamari mimay. Naimbag abigat mo, mait. Oh, mayat timod mo ita. Nakaisum kan, maray. Uwin ata awanan ti sakit ti ulok. No kasta, inbreak mo ni Lucas. Uwin Mare, mayat manan ti riknak. Awanan ti pagparparikutak apaggastusan, Mare. Saanin ang may bus ti swildok? Inton sumaruno, mare. Di ka ngamin agbalin nga uto-uto. No, saan nga ag-effort jay lalaki para kun ka ay isinam ki iden. Awanan ti planok ang makirelasyon manan, Mare. Sakit laang ti ulo na ita. Ay, si kakit dimot, mare. Saan aga po, takas jay tinapasamak kada kayo iti first boyfriend mo. Kat mapukawan kamutin iti namnama. Naggaduwa lalaki dita, mare. Pilyam nga min atay padaman nagagawit ka na diskarte. Tapno saan ka ama stress? Mga nanang. Ay, nawaw. Nagimasanti si dae, anak ko. Kung naalaki din no tuyo manain. Saanan ang mapasamak day tananang. Ngamen, inbreak kon ti lalaki arupat kwarta. In break mode. Nanang. Diyak kayat ti kasdi anubyo. Siyak lang ti aggas-gastos no kasta nga ag-date kami. Awan mo ti kunana makigudwa. No ituloy ko ti makirelasyon ken kuana. Ang mga numatayak paikit di ti stress, nanang. Ay, naimbag man tanaka amiris kan, anak ko. Una, saan aga po ta first time ko lang ti makirelasyon kat gun-gun dawayan dakmetan dagita at tao. Hada mo laang ti basol mo. Ta, nagululi magkaididamaw. Uwan ata, jakmat ngamin ammo ididamo, nanang. Ngam ita, ammo kon. Kat jakon ipalubos ang mapasamak manantikas jay. Mimay, Ay nawaw, sino tinangibangakin ka? Mabalin mo ti umay dito'y balay may? talaga ka di adina kon ay ayatan? Seryoso ak iti imbagakin ka. Breaktan, Lucas. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Ikarit, agtrabaho ak mo ten. Tapno saan asika akanayon taggas-gastos? Saanan? Jakon kayat amanayunan man ng ti trauma kan stress ko kapukin ka. Please, masyan ka kumamot kanyak Ay, basensya kan. Nakapangudeng akon. Jakon kayat ti makisinublian paikin ka, Lucas. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Pangasim, tadi kan agsubsubli dito'y balay may. Awanan tatang. Talaga asahan na makisinubyan ni Mimay kanyak. Laika, tiga nabam. Nyak amon niya ti aramidag tatang. Amam no anya ti rumbang nga aramidam. Anya tatang. Ornosam tabagay. Nakababain ka. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y laang ti gastusan ti babae. Ay nawaw ka. Nakasaganak ngagbalbaliw tatang. Tulungan na kumaga ni Mimay. No di na kan kayat. Aklo na maun. Naglablabas kan tumat nga may. Tatang, di mo gulwan jay tao. Or no simkit day ti bagay. Agtrabaho ka may. Tanukas talang akanayaw. No agsadot-sadot ka. Awan lat ammo kaon Lucas. Talaga panawan na ka. Asino mati mayat ang makiasawa iti lalaki asadop? Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin anaparabor? Ngam adalata kuma limitasyon na. Iti kasta, saan da tayo nga abuswan ti pada tayo a tao? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay agyaman nakta sinong batang matla ang titawag ko, Maribiola. Ay, pasensya kan Maribitsay. Madama nga min ti digos ko itay. Isudyak na sungbata na dagos ti awag mo. Okay laang, Maray. Agbayad ka kadi ita iti linding? Uwan Maray, iso ti papanak intun madamdama. Apay ka di? Mabalin abak pampayla ang tibayadak ko, Mamaray. 2 alawas dayjay ta sa anak-anak kabayad idid na palabas alawas. Awan mo nga minwayak ita, Maray. Ay, oo mabalin mat. Ngam isen mo to iti jikas ko Maray. Sapay awan karga ti Gcash ko. Awan mo nga minti asidag apagpajikasyan ditoy. Ay nawaw, kasano nga rudin day ta Maray? Ay ka, siyak ti agad jas Maray. Di ka kadimadanagan. Bayadak tumula adagos, Maray. Sige, kasaritak pa yung umunan nila kay ko Maray. Alan Maray. Uray agnayo nak iti 200 pesos nga interes no isublek. Talaga nga min abisi ak ita. Diyak masangot ti mapan agbayad. Asido ti kinasaritam iti cellphone mo si Kabitsay. Ay nawaw, adda kayong magayam di tananang. Itay kayo pay? Kasangsangpit ko laeng. Apay, asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Kasladan nanggag ko nga interest ko na. Ay, kwa na nang. Awan dayjay. Agpudno ka man kanyak. Utang ka di manunday ta, Ninanang mo't. Gaputa da nang nga interes. Utang adagusan ti pinanunot yaw. Siguradum laeng, asaan at tagalinding day ta kinasaritam anak ko. Ninanang mo't. Ipilit namanan. Saan kunak lang arudon? Wen tanudad duman, nalaing ka nga gulbaw. Lakay. Mabalin ka di agastusok pa iti kwarta nga igatang mo ko iti similya. Ay nawaw, iti ani aga po agastusam da ita, kat na i-budget mo ti kwarta tabakan. Ay, mawag ngamin ni Maribit si itay lakay. Bak-apak kanupay laeng ti bayadan na iti lending. Apay si kati agbayad iti utang ti kumarin. Awan kanu nga rod ti waya na amapan agbayad. Ay nawaw, awan waya na, wano awan ibayad na. Imbagaklaeng anya mo ti inbaga na kanyak. Adakon ka da ita. Sigurado mla ang bayadan na adagos, tani, kasapulak da ita akwarta intun sumaruno abulan. Win ka di lakay. Ada kanu ti 200 pesos nga inayon na no agbayad. Ay kay supay mo dayjay maigatang iti asukar no bilang laeng lakay. Ay nawaw. Ni Viola matisarsarunwak iti dalan. Ay na, sapay la kumata saan nga tumalyaw iti malikodan na tapno di nak makita. Ang mga mikit din o agsingir. Ay nawaw, si kamo gayang kasumansarunukan niya Maribitsay. Ay kwa. Kunaklakit din o asino ti siksi asarsarunwak. Si kamo gayang Maribiola. Ay, Una yun, nakita dakpay lang mo. siyak nga rod Maray. Ay, kumusta? Mabalinan ti agsingir. Adamo ki di kwartak ang Anya Maray? ada iji balay Maray.
Jak inala ti walit, tadyak namnamaan amaranaan ka. Ay agkuyog ta nga rodo na mare. Dagasik ije balay yon, ta agpaamyana nakmutlaeng. Sapay, adda ti sabali alakad ko, Mare. Awan ti tao iji balay, taadamo na panandananang kentatang. Anya? No kayat mo, itulod ko laangan iji balay yo, Mare. Kaano ngay nga road maray? Itulod ko intun bigat, ta sigurado ang marabyanak nga agawin. Ayan ngayon ti kwarta amay gatang iti similya, Viola. Ay, day tangarot ti parikot lakay. Ay nabaw, kasapula kung nadya kwarta, tanay. Panagmumula manen. Ay, saan pa'y nga roda nagbayad ni Maribitsay? Ti kunana kat itid na adagos nga ngam awang paymat. Day, tanti ibagbagak bakag. Anya ngayon ti imulat ah. Bayam, kasaritak tumanan ti kumare. Nasingpet kalaunay ngamin, iso alukluk-kunda ka. Di ka di agunget lakay. Kasano ajak makaunget, kat mataktakmet ti panagmulak no saan da ngay subli ti kwarta binulog ta. Mabit man lang, tatakulas. Anya ti masapol mao pidaol. Pakibagaman kan bitse, ta bayadan na ti kwarta binulod na kanibagat ko, tata. Kwarta? Uwan, tata. Imutang kan bagat ko iti pinagbayad na iti lending. Ti kunana kat sukatan na adagos. Ngam, aging ka ita kat awan mat. Isupayan ti daddo maapagap-apaan mi kan bagat ko. Nay, jak amo ting may papanit ti dahi tapanag ah. Agam kasaritak daw ti anak ka. Uwan man tata, palagipan niyo. Tani, ti kwartang yung pabulod ni bagat ko lang kinamnamaan may nga igatang mi iti similya nga imula mi manang. Sarilo tayan na jabit sa belba kay. Remwar manan. Napay ka day. At akanumat utang na iti asawa ni Pidol. Anya? Utang ko na. Why, pinagbayad na kalo iti lending. Ay, nukas ta. Limod nga imutang iti lending day jay abitsay. Diyak amaw, ang misumat imbaga ni Pidol itay. Ay, nawaw. Talaga nga awan manak nakam day jay ataw. Daita nga ron, bakit? Namin anumat na nabagbagaan, nga isardang nanti umutang, ang tangken ulo may. Napangus-usaran na iti utangan na. Amupay na dya tao, utang nga utang, kat papakpakan lang arudan ka na ta. Bayadam ka na, ti utang mo kan ni Kumaring Viola, bitse. Ay nawaw, utang nga. Tay pinagbayad mo iti linding ah. Awam mo amok nga utang ko kadakwada. Di ka man naging dida mo dita. Bayadam kit ti utang mo, tapno malpasan ti saritaan. Awan nga rod ti amok nga utang ko, tatang. No awan utang mo, mapan kay tayan dapidaw, tag sa sarita kayaw. Para iti similya kanukat, ti kwarta nga inutang mo. Wen, tatang, talaga ang mapanak iti ayanda. Jak kaya ti mapagpabasol. Ay, nawaw. Na-ospital mo't gayam ni Maribitsi. Anyat ko lang bakit? Sino tinospital? Ni Maribitsi, lakay. Kaano? Kasano ana mo man ospital? Nag-post nga raw di Facebook. Kita man tipos nga bagbagam. Aday tan eh. Naka-dextrose, Mike. Ay nawaw. Imakan dextrose lang mat dayta. Unang basa ti caption na lakay. Ang mga nupod numod to na ospital da Jabitsi. Itiyan niya aga po. Ay kuday ta ti amon ta alakay. Na, aglisi ka man, ta i-charge ko ba ti cellphone ko. Awagak ni Maribitsi intong madamdama. Sa pay saan pa'y anak kabayad. Kahit nakisarita ka kaday kadapidol, naipalawag mo kaday ti maipapan iti utang nga ibagbagada. Nalpasan, nanang. Anya nga iti imbagada. Nagkamalida ka no, nanang. Ay ka nasaya mo nga raw no kasta. Nay, sino day tao mauawag? Naglukon. Umawag pa'y laang mat dito a Viola. Oy,
Bitsay, apay di mo sungbatan. Asino day tao mauawag kunak. Ay, kuha nanang. Ni Manong Jaco. Rumarak pa'y. Nakapsot ti signal diti unag nanang. Hello. Alamare, asino ti na ospital? Nakitak ti impus mo nga ima kung dextrose. Ay, siyak Maray. Apay ka day. Ay sus, apa yan Maray? Kimaro manan ti an-an na yak Maray. Ay, lukas ta. At gayam sakit mo, Maray? Adda nga rod Maray. Iso apasensyakan Diyak pa'y mabayadan ti utang ko. Allah, kano pa yan na ospital ka, Maray? Ganaan nga ospital, tinaka-i-confine nam. Ni, paumayan ti Doktor Maray. Agsarita tantulaangan no makarwarak. Saan nga min amabalin nga agselponak diti ospital? Bye! Asino di ka sarsarita ti anak ta, Isabel? Nidya ko kano. Apay nga raw nakasday ti reaksyon na. Nangag mo ka day ti boses ni Jakaw. Saan lakay? Imadayo mo nga minadagos itay. Sa bali ti madlaw ko'y ti anak ta, bakit? Oray siyak lakay. Kasla ada ilimlimod na. Laskay na paliiwan ta ni Bitsay. Wine lakay. Amangan ko na, nadamanan da ka is nga aramidin na. Anya tinluto yu ama si Dana nang. Adobo amanok, tay sulaeng mo ti adda. Manganak man nga rod. Sakbay amangan ka. Adamang kayat ko asaludsudin kin ka anak ko. Anya day jay nanang. Manumuten na rumuar ka. Un ata madikot nga rod tiriknak nanang. Anya? Ay iwan gayam. No ada timang sapul kanyak. Ibagayulatan nga adak idi ospital. Ay nawaw. Apay apagulbo dun da kami pay laeng kandidatang mau, Awanan ti adu asaludsud nanang. Basta aramidin nyo kintatang no anya ti imbaga. Naimbaga bigat mo, Viola. Lumabasak pay. Ay, naimbag nga aldaw yumat, Auntie Isabel. Ay, adaman masaludsod ko, Auntie. Anya da itanak ko. San ka di pa rimwar ni Mari Betsy? Rimwar? Wine? Na ospital san ka di? Ay, nawaw. Kano dayjay agpupupok mo ti araramidod na ijay balay. Anya? Asino mo't nga iti nakadamagan yaw na ospital ni Bitsay. Ada nga mintiin post na iti Facebook na, Auntie. Kan in-confirm na mo't iti mawagak. Sinaludsod na pa'y ati utang na. Ay saus. Inulbudan na kalaang dayjay atao na ko. Na ospital mo asasawad naman. Anya? Kunak tupay. At day limlimod dayjay atao. Isumulagaya makas day timbaga na iday. Ilibak na pailaang nga minti utang na. Ay, kinapudno na, Auntie. Urayan mikin nila kay kutibayad na. Ay, agararamid day jaya tao. Ano kaya mo na kang umay kay jay balay intun bigat ti agsapa. Wine, di ka madanagan. Saan ko nga ipakpakaam mo kung ni Bitsay nga umay ka? Tapno masurpresa ti lokaw. Nakaulbod day jay abitsi. Ay nawaw, apay ka di bakit? Kidama, saan namot gayam a picture tila dawan nga inpos na. Ti ima nga inpos na kat ima ni ising at tagalaod idi na ospital. Anya? Wine, dinalaang kayat ti masingir. So akasta, agulbudon na ospital. Uray saan mo't gayam mapudno. Ay, dilagbutang. Inton kuan pudnon ang ospital. Ay naapula kay, dagita pay laeng nga utangera, ti kunam, ahay, naturod dagita nga agulbod, tapno laeng malisyan dati utang da. Talaga nga ulbod, day ta, puto mo, kulas. Apay bakit? Pudnaw, nga dati utang na kan ni Viola.
Inlibak na lang ka data. Tijak pa yamaw. Nagpush gaya may ti Facebook na. Ano hospital ka now? Amo na adita mo tag-Facebook. Iso akasta. Mangibabain mo't na ita babae. Okay. Anya nga itimbagam ka ni Viola. Imbagak nga umay dito'y balay inton bigat. Ang di mo ibagbagakan ni Bitsay ti maipapaniti day taaba naglakay. Takitak man doan niya't reaction ti lukaw. Ay, sigurado amakla at dahil jay bakit. Gusto ki dia, dayta kinaul-ulbud ti pakaisag makad na kunak manay. Naimbag abigat mo, Maribitsay. Mari Viola? Kunak lakit din no na ospital ka. Adda ka laang mo gayam dito'y balayaw. Nalaing ka mga agulbud ah. Ay, kwa, Mare. Agasam nga iday tamaray. Ibagam ang masakit ka, tapno laang di ka masinger. Ala, apay, di ka mabutang. No talaga nga agsakit ka, ma-ospital ka, Maray. Kundi pus ka pa'y kanumot, iti dextrose. Tagayam, tinakaw mo laang aladawan ti sabali at tao. At to'y ti bayad ti utang ko, Maray. Adamo laangan dita ti 200 pesos nga interes. Nay, kurang mo da ito nyawa mo, Maray. Ay, kwa, kagudwa pa'y laang ti kabaulak a bayadan ita. Di ka madanagan, Maray. Bayadak to adagos ti kagudwa na bate. No apay-pay laang a pinaumayo day di abyola dito'y balay nanang. Wen tag singir ka no nga raw. Awan lat ibaga day tao no di agsingir. Di mo guraan ni kumarem. Tasika, ti ayan, ti parikaw. Kasano day tan? Sapay nagchat ti pudno amakin kukwa iti ladawan nga inpus ko. Sigurado nga indanon day di abyola. Awanan, siyak tumanon ti pagsasaritaan dagiti maritis dito'y lugar tayo. Siyak tumanon ti katawaan da. Hawanan ti maramidam. Anusam Anya ngay piman ko inarabid mo, Mike. Ninanang mo. No siyak ti sika. Ikatumon day ta kinaulbud mo, Bitsay. Nalakaaya mo. Ikatumon day ta kinaulbud mo, no di mo kaya ti may sagmak. Di mo urayan, ang mas grabe pa iti mapasamakin ka. Sakbay ngagnakam ka. Ay, nawaw! Di ka agulbud iti padam a tao. Tanu maduktalan dati kalukwam, si kantumat laeng tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga Julio lakay. Ti Anya Bebang. Kinasaritam ka din ti anak ta. No, di may papaniti panagnaid na dito balay. Saan pa'y bakay? Ay nawaw. Idi pa'y napalabas a bulan nga ibagbagak day takin ka. Busy nga raw ti anak ta. No kaya't mo, awagam, taas si kati mangibagakin kwa na. Awan tilod kaw. Ay kit agpalod ta ah. Sika nga ron ti mapan.
Masadutak ang mapandita store. Uy, siyakaw. Itamat laang Uy, isurat mo ti number mo. Kan mangtid ka iti kwarta, tapno malpasan. Anya nga ti mako namin timbaga ni Nanang. Tasya, bakit? Kasla agdwa-dwa ak santos lakay. Apay mo? Kasano no saan kami agkaalaan iti inam. Diyak kayat ti makiap-apa. Saan mat siguro ang mapasamak dayta? Narigat mo't ti makikabkabalay laeng. Ang no anusan tayo ti makipagnaan ka na kwada. Makaurnong ta adagos, ta saan na masapon nga agbayad ta iti habang. Maipatakder ta ti balay nga arapaap ta, bakit? Ipadas talaeng Ngumno bilang man, tada ti dumteng aparikot, ano san tayo laeng ti agabang manen. Uwan bakit? Ipadas tayo laeng. Anya tamo tayo ngay. Amang ano agkaalaan kayon to kaninanang. Agyaman aklaunay, ta imanugot kayo nga agnaad dito'y balay, santos, anak ko. Ipadas mi laeng, nanang. Ay nawaw, kasano nga ipadas yung laang? Ipadas mi no awan agbali na parikot. Si kakit di mo anak ko, anya kumangay may. Narigat mo't no ipilit mi ti agnaad di ti balay yo. No saan mo't akomportable ti manugang yo. Maya mo laang no agnaad kayo dito'y balay. At least makatipid kayo. Wan gayam, dinalusakon ti silidyaw. Agyaman ako na nanang. Da kayo matan ti makaamaw. Agsubli ak pa iti kusina ta agluto ak iti kananyaw. Nasapa mo't arimor ni tatang lakay. Anda ka no napatag nga ramidon na iti bangkag. Bakit? Agasam man dayta. Kasta talaga ni tatang. Saan na matatao dito balay? Isa mayroam kan. Ninanang ngay. Nakaturog pa lang na jay. No dati aramidam. Ipabantay mo ti anak takin ko na. Okay. O ala, agpakada akon. Tapno sa anak amala daw iti trabaho. Agan-anat kamot lakay. Ora na kayo Mangan kalatan no, mabisin ka. Bakit? Di ka agbabain ka ni nanang. Nakitak ti manugang mo iti paraangan nyo dinaminsan nga alda o maribebang. Nagbakasyon damot gayam. Saan daan nagbakasyon, Maripinang? Anya ngay maray. Agnaedan di tabalayaw. Naalam, Mari. Ay, naimbag man. Tay manugot ti manugang mo maray. Ay kat kapilitan, Mari. Saan mabalen nga ag-arti-arti day ta babae. Nang runa pa'y kat ti anak ko ti agtrap-trabaho. Uday kan maray. Ammo, Mari. Masapul nga agdiskarte tayaw. May mayat no makipagnaadda di tay balay. Tapno mairanod kami matkin lakay ko iti suswildon ni Santos nga anak may. No kasta? Tila ang sweldo ni Santos ti makagapaw. No apay a pinagnaedyo ida di tabalayo maray. Kantap no adda ti maibabaon, Mari. Anya? Nalaing ka magayam nga aglutaw si Katasya. Naimas ti inlutom asidatayaw. Di mo maimbagbagaan na laing kagayam. Sakto lang mo't nanang. Si kantumanan ti agluto iti pangrabyan tayaw, wine. Awan ti parikot di tananang. Iranak tagluto no makaturog ti apo ko yo. Namati mo't adagos ti loko ay nawaw. Okay kayo lang ka dinanang? Napaulimak kayo mat. Wen, okay aklaeng. Nalagip ko titulagan mi kini Maripinang. Tulagan? Adda aramiden mi iji balay da ita. Sikan ti makaamo dito'y balay, wan. Mapanak labiit iti ayan ni kumarek. No sumangpat ni tatang yaw, ibagam nga ada na patag-alakad kaw. Sigurado asapulan na tumananday jay. Ay nawaw. Itay pa'y aming mingmingam ti karpit ko, maribebang. Magustuak man ti disenyo day ta akarpit, Maripinang. Ay, ginatang ko day ta iti online maray. Siyang mamanungay ti kasta, Maray. Nalakalaan. Kaya't mo ti gumatang. Wen ko mamaray, tapno adda mo ti karpit ije balay may. Ay, mutoy ti cellphone mo. Ta, ag-download ta, maray. Awan load ko, Maray. Ay, kat i-connect ta iti wifi mi, Tapno na pigpig sa maray. Alaman nga rod, Maray. Iorderan na man. Kaya't kumbat ti kasta akarpay.
Suruan na tumulaangan no kasano ti agorder. Hello, ma'am. Ada kayo kadidita balayo, Ma'am Bebang? Ada ti parselyo? Awanak ije balay, ma'am. Sa dinoy ti pangideliveran mi iti parselyo, ma'am. Ay, kwa. Ije balay latta. Ada ti manugang ko ijay. Okay, ma'am. Ada imbati yu abayad ijay? Ada ah. Ibagam tulangan ijay. Itiksnak to no na i-deliveran. At sino dyan imbawag, Maray? Ti delivery rider, maray. I-deliver dan ti karpet nga order ko. Ay, mayat Maray. Nagpartakan. Sa bagay, awan nga minon ti bagyaw. Saan na kasi di napalabas alawas, nabayag may deliver ti order ko. Nangidulinam iti parcel ko si Kata siya. At di salas nanang. Okay, agyaman naklaunay. 2,750 amin dayjay nanang. Okay. Tibayad yung ay nanang? Ano sam nga urayan, Wayne? Awampay nga minti cash ko ita. Anya? Ano sam nga urayan, taawan ti cash ko ita, kunak. Sapay adda na kay planuan na, dayjay a kwarta nanang. Imbayad ko iti parselyo. Ta ipagarup ko no sukatan yung mutla adagos. Ay nawaw, di ka makaawat, mate. Bayadak to nga road, ano samlaang ti aguray. Saan ko nga itarayan daytaan niya? Sa maysa, amok akwarta mo laang ti anak ko dayta. Anya? Ay nawaw. Nangalaam iti dayti a karpet, Bebang. Anya ti makunam iti baro a karpit tayo, Hulyo lakay. Mayat ka di mo laang. Wine. Nangalaam dita aya. Ginatang ko iti online lakay. Nakitak nga men akasta ti karpit ni Maripinang. Kat nakurso na daak, iso anagurderak met. Umapalak, iso agim matangak met. Nangalaam nga iti pinagbayad mau. Secret! Adaya, ba't kasta? Di mon salud-sudon lakay. Saan mo't ang masapol ang maamwam? Basta adda ah. Ay nawaw, agsasarunumot tan titiks amaw awat ko. Sigurado ati parcel ko mananday to eh. Apay nga'y, nagigidandamot tan. Anya tabas-basaan, Bebang. Ay, kwa lakay. Seryoso kalaunay mat dita. Nagtiks ngamin ni Maripinang lakay. Ada kanu papanan mi inton madamdama. Sa dino man ay. Ijay amyanan kanaw. Si kangay, rumwar ka kaday. Wine. Agrubwata kaun. Mapanak ijay bangkag. Isupa ti maimulak. Agidan tangaro dun ah. Mapanak mat iti ayan ti kumaray. Urayang pa'y mo't ang makariing ti manugang mau kan ti apu ko taaba ka. Saanan lakay. Ang mga numaladawak ki di pay. Itiks kung tulad ta ni Tasya. Adapay mat tilod ko. Awan mutan ti pagistoryaan tamaray. At panunot ka amare. Dua nga orasan nga agsarsarita tamaray. Kayat kun ti maturog. Ay nawaw. No kaano mo nga imayak. Ibagam akayat mo ti maturaw. Kastoy mo't nga oras ti panagtuturog kumaray. No kastoy gamin nga oras itikot, agawid kan. Diyak pa'y kayat ti agawid maray. Ay nawaw, apay ngay? Basta. Dituyak pa'y laang balayo maray. Anya? Maturog ka latan no makaturturog ka maray. Bantayan ka. Ah. Ay, di ka maawatan, Maray. Una yan, Maray. Kasla kayat mo mga agawid akon. Di ka madanagan, Maray. Agawid aktaw ngam inton madamdama pa'y, Maray. Hay, makapabannog, mate. Naimbaglangan ta nagawid kayo, nanang. Apay ka, day. Nagadutin deliver da a parcel yu itayawan kayo. Parcel ko nga ruday ta na iwara. O nanang, kukwayo amin dayta. Binakapak pa'y laeng, tawan mo timbati o pagbayad ko. Nay, ada magayam ti may nag-deliver itay. Ngam sukatan nyo ko matimbayad ko ti parcel yu, nanang. Kakaiso na nga na kwartami timbayad ko. Ay nawaw,
Seryoso ka, Tasya? Talaga asingirin na? Gaputa ka sa pulan mi mo ti kwarta nanang. Manumot na parselyo ti binakapak, nga maging gaita, awan pa'y mo ti nagsubli kanyak. Siyak ti ina ti asawam, ngam kastakit din ti tratom kanyak. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may sa amanugang, kunak manan Tasya. Di ka agbalin nga imot iti katugangam. Ikanak mo ba iti kwarta, Tasya? Naibusan ti allowance ko. Tabarbarya lang ti nagbati lakay. Ay nawaw, apay aday ito lang, bakit? Adamot intod ko asag sa sangaribukan kay di nagsweldo kami. Imbayad ko iti order ni nanang lakay. Anya? Kasanumot ngamin. Tunggal ada sumangpot a parcel na katawan dito'y balay. Diyak amo ngam kasla gagaramat no dadduma. Saan ka maawatan Kasano ko maagagara? Taira na mo ti rumwar no kasta nga da may deliver a parcel na. Awan mo nga rod ibati na pagbayad. Namin ano mo to nakasta tinaramid na. Bayadak to kunana, ngam awan mo't. Saan apang parcel da dya bakit? Inton sumaruno, di mo i-receive no da umay da i-deliver. Ibagam nga orayan da ni nanang. Apay ngamin nga order iti kumkumpurme. Ada nagsarding ang motor iti gate siyaw. Sino da dya Tasya? Ti delivery rider man nanday tatatang. Delivery rider. Sigurado nga damanan order ni nanang. Kat kayat namanan abak-apak kas itinararamid ko idi. Na, apay asikat ipagbayadon na iti order na. Kinapudno na tatang, nabayagan na kastater aramidon ni nanang. No amuna nga da sumangput a parcel na, iranana mo ti rumwar. Iso ang mapilita na kamang bayad. Agul uli magkaklaang, tadyak kayat nga agapa kami. Ngam kasla karkarwan namot. Ay nawaw, di mo i-receive na wanimbati na pagbayad mo. Naglalaingan mo na ito na bakit. Order nga order. Inturkwan, ipabayad na iti sa balay. Agbusbusinan ti delivery rider tatang. Kasaritak pa'y ta sa ludsudak. Siya kung ti makisarita ken kuana. Anya day ay ma'am. Parcel ni Ma'am Bebang, sir. Ay nawaw, parcel na amin day ka. One, sir. Ay, nagloko na niya babae. Awanin ba tinapagbayad may? No, okay lang kada kayo, ma'am. Mabalin ka day nga i-cancel milangan. Pasensya kayaon. Okay, sir. No, adamanan parcel na, di yun umay i-deliver. Apay ngay, sir. Wen ata order nga order. Katawan mo't ibati na apagbayad may. Ada ka din na i-deliver nga order ko, Tasya. Saan mi nga rinisib nanang? Ay nawaw. Iti anya ang makagapo adiyo in receive mo. Nagadumot ngamin ti parcelyo asumang sangpot nanang. Ay naapaw. Kasapulak dayjay nga order ka. Apay adi mo binakapan. Apay nga iimot mo ti kwartaan nagrigatan ti anak ka. Nanang, Apayakas ta ti panagsasaom iti manugang ta si kabebang. Di ka makibiyang tasaan asika ti kasarsarita, Julio. Nungay ibagak, asak ti nang ipakansel iti parcel mau. Anya? Awan mat imbatim apagbayad. Alangan mat at manugang mo man ang ti pagbayadam. Ay una yan, Julio. Awan nga rudin Saanan asumangpat dagita nga order. No amom nga men nga da mai-deliver a parcel mo, di karumwar. Urayam ta si katimang receive. Wano, awan pagbayad mo. Isu nga eranam ti rumwar no da umay ag-deliver, Pagrubot kami nanang, tatang. No kasta, agabang kayong manan. Wala na. Apay aya at ibagbaga ti asawam ti patpatyam si Kasantos. Diyak kaya't adumakkel pa iti isyo yo, iti asawak nanang. Hay naapo aya. Apay, bebang, hanyat parikot mo. Makapaasar mo ti kasti ang mapaspasamak. No anya ti desisyon ng agasawa, isaw ti matungpal. Saan mo ta mabalin alapdan tayo ida?
Makaparurod day di a babae. Saan ko makasta ti panagsasauyo? Ta nagbalin kayo mo't nga abusado, nanang. Anyat ko nam si ka, Santos. Gapo ta pinagbigyan na kayo ti asawak. Ken gapo ta agul ulimot lang ni Tasya. Nagbalin kayo mo't nga abusado. Agtip-tipid kami para ti balay nga ara pa apon may. Sa ita, pang online shopping nyo lang ti kwarta may. Kasta ti insuro day di a babae king ka. Agrobat kayo kindrain Santos, anak tao. Si Kamat, bebang, agtalnakan, order kan tumat nga mil nga order. Sa ita, si Kapay tinaturay. Ay, nawaw ka. Ay, maikaw aklaunay maripinang. Awanan, saan kami na mairanod kinlakay ko? Anya nga rod ngay maray. Basol mo mutlaeng no apay manaw ti anak, manugang, ken apukom. Jak ambon maray. Awan manan, Ay ipadas mo idangay aywan maray. inaramid kunday ta. Ngam awan lata mo maray. Talaga adida kayat ti agsublay. No kasta nga raod, irespetom ti desisyon da. Di mo ipilit ti kayat mo. Sikan tumot ngamin maray, abusado ka. Sakbay nga agorder ka, siguradwem nga dapagbayad mo tapno awan rire. No awan ti kwartam, agtepel ka maray. Di ka order nga order. Ay, nawaw! Awan matkat dakas na no kayat mo ti mairanod iti kwarta ang nagrigatan ti anak mo. Ngam kitaam tadi ka kumamat agbalin nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumarak labiit nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanam Marina anak. Ije kasabaan manen ananang. Mapan ko man kitaan ti bunga ti mulak asaba. Mabalin siguro day jayan. Naloom ka din. Siguro, nanang. Alaak ko maidi na palabas nga aldaw, ngam ada ti iniggemak. Iso abinay bayak pay laeng. Mala, mangala ka iti sakaw, tapno da pangikargaam. Kontrolum ti alaam Tama nga no, di mo mapagkat. Sapay awan pay mo ni tatang mo nagawid. Wo, nanang, di kay madanagan. Nalagrubot ka nga ruden tapno di ka marabyan. Agan anad ka anak. Kitaam ti dalan mo Ada account ba kay? Kumusta tilakad mo to nilakay? Ginatang da kadimot laang ti kalding mo. Uwan ba kay? Ay, jakpay na ala ti bayad da. Ay nawaw, apay ngay. Apay ngay pautang mo. Mapagtalkan mo tigimatang. Asino ti gimatang aya? Ni Maximo. Mapagtalkan na dyan atao ba kay? Nasaya at mo't nga rod no ni Maximo ti gimatang. Nay, jakmat ba kita ti anak ta? Remwar ka day? Wen, nagturong manun ije kasabaan. Ay, wan. Nakitak anatangkenan ti daduma abunga ti saba amula ti anak ta. Hindi na palabas alawas. Ambangan ko naknoon na luumpayon ti daduma. Iso ti ginagara na. Ay, wala.
Mayat ta sa ba amailing tanok ko ah. Apay ang nakabaybayag kamot ang mangilukat itiri daw si Kaki ko. Unay kan, Sharon, bakit? Nakaturugak nga raw. Makapaasar ka. Manungo oras ang nagtuk-tuk-tukak dito ruwar. Ay nawaw, kasla na orasan mo. Nakabaybayag ka launay ngamin. Tulungan nakman ang mangisirok iti daytoy. Ay nawaw, saba mo, tenyawid mo. Na-overripe nga rudan ti daduma. Nangalamot iti saba. Awan mo, mula tayo asaba. Ay, kuala kay. Intad dala ang dayta. Asinaw, tinangtod kang ka. Di mon sa ludsudin no asino tinangtad. Basta da. Nakambisuot ka ba'y tanagawid, Marina anak. Di ko na ninanang mo katijay kasabaan tinapanam. Ije nga agpay so tinaggapuak, tatang. Kahit, ayan nga itinalam asaba. Awan nga rod, tatang. Ay nawaw, kasano nga awan? Inununa andak mat dagiti agtatakaw. Anya, Nagasap day tang agtatakaw, ta saan kami ang nagkita ije kasabaan. asino nga'y matinagturad anang takaw? Ay, day tati Jack amu, tatang. Ang addanto, tatang. Saan la ang amay may sa ti aldaw? Addanto aldaw day ije nga agtatakaw. Kunaklaki din no nangiling takayo iti saba, Marina anak. Awan mat ti saba a mailing tananang. Kasano nga awan? Kunakman no adda tinatangkenanan. Inununa andak nga road, nanang. Naganos mat tinagbati. Ay nawaw, agraira man ang dagitang agtatakaw. Agan nadla ang daytang agtatakaw. Nay, kita anak ka. Talaga ang makaraman kanyak no matsamba ak day jay. Ije kasabaan, nanang. Narigap ti makiap-apa anak. Ang mga no agkinabil kayo mo't dita. Naglalaingan ngay dagita. Sa dala agalisto no adda makita da abunga. Muamuak laang no asino daytang agtatakaw. Talaga ang makaraman kanyak. Tangiwat mo anak. Hay, maruruda nga ron, nanang. Inununa ang daki din. Awang pa'y naramanak abunga ti sa baamulak. First gather kumaday jay. Anya tinluto masida, Sharon, bakit? Sa anak pa nagluto lakay. Ay nawaw, anya kay ti kanag. Amumad ang nagtrabaho ak. Adda na ilinta sa badita. Isupay lati ikapim Kunaklakit nino na ibusan day ta asaba. Saan pa'y? Agasam man day ta. Ado nga rod tintad tigayim ko. Asino agayom mo aya? Di mon saludsudan no asino. Uray ibagak, di mo mutlamam mo. Anya? Ay na, awanan ti adwa sa ludsud lakay. Mangirwar ka ki din iti tasa, taagtimpla ak iti kapem. Insirek mo ka diti padong, salapay ko ijerwar Marina. Nalpasan, nanang. Tay bukal ije bubungay. Naisarap ni tatang itay. Relax kay lang ka di. Tiyak pa'y narik na, agtudtudo mo gaya man. Naimas mo ngamin titurog yu itay, nanang. Un nga rod, sapay nakapigpig sa titudo. At dati bagyaw. Ay, iso mo lagayam Parikot tumanan no kastalaang. Naimbag ko nam taad dati abasto tayo kan adupay ti bagas. Un nga rod. Idi kalman pa'y nagpig sa titudo na. Wal nga ron bakit? Sana na makarwar da tao? Adda typhoon na ya. Anda ka no? Dua ka no man. Ay, sumut lagayam Makantumanan ti mabirbirok no kastoylaan ti chimpo. Naibus ka din di kamote. Naibusan Hindi, awan gaya man ti may kapay. Anya pa'y nga rod ngay. Ul gaya, pakisirrik mo man ti butas ka. Nalipatak mo't nga insirrik itay. Ang mga nun nabasa mo't tunday dyan. At dala ang gayam dito iti kaputi abirbiro ko kidi napalabas ng aldaw. Ay nawaw, an-anwam ti kapote siya ron. At dala papanaklakay. Sa dino ti papanam kat matutudo lang arudan. Sana mabalin ang amuan na nga iti kasabaan ti papanak. Sigurado nga dumanon ti bagana. Oh, apay adi ka sumungbat dita. Sa dino ti papanam ko na. Ay, kwa, lakay. Ni, apay adi mo may diretso. Mapanak ag diskarte iti si daan. Ape aya, Kat no matutudo. tudo lang dayta. Ay nawaw,
Relax ka lang ka di. Adamot ka puti. Kita ama, ang mga nunton madamdamak at si kanto pa iti mabirbiraw. Apayakas ta ti badaw, Marina, anak ka. Sapay, inruar mo ti kaputay. Mapanak pay man ije kasabaan tatang. Mapankula ang bisitaan dagiti mulak asaba. Amangan kunak no adda natangkenan ket takawen damanen. Sapay matutudo ita. Sigurado arumwar damanen. Ay una, iranam ita ta saan unay anapigsa ti tudaw. Wen nga rut tatang. Sige, agrubwat akon. Wine, agan andan ka anak ko Agawid ka mutla adagaws. Ang mga may pigsa na ti tudo na itong madamdam Wen tatang, di kay madanagan ta iti kasabaan laang met ti papanak. Sa maysa awan metkit di ti mabalasiw akarayan. Yala, agrubot ka nga runay. Agan andan ka Sapay madit ti tiyempo ita. Marina! Marina, anak ko! Sa dino ti ayan mo! Awan ni Marina, bakit? Rimwar manain. Ay nawaw, sa dino tinapanan na lakay. Ije kasabaan manan Naa, apay kanumanan, ije kasabaan? Mapadabisitaan na itimula na Amangan ka na rumwar da itag tatakaw ita amatutudaw. Ay wun aya, amangan paikit din o da natangkenan ijay. Awan pa'y naramanan tayo abunga timula na asaba. Kasanumat piman ka tinakaw na ti first gather kuma. Iso akas ta unay ti ungot ti anak ta. Bareng adamot ta ti mayawid na abunga ita. Bakit? Mayat manen ti timing ko. Maluluumon ti saba ni Marina. Maysa, dua, talo. Ay nawaw! Blessings manen! Hoy, asino ka? Ti bunga mat timulak asabat ti tangad-tangadam nita. Ay nawaw, busis ni Marina da chay. Ay, anyatar aramidon na dito kasabsaban kat matutudo. Kunak tupay kat. Agraira manan dagiti agtatakaw. Matutudo lang arudan. Anya pa yung taramida kita. Saan ang mabalin ang makita nak? Asino ka nga agtatakaw? Apay adinak sangwan, ha? Awanan, umasidagan ni Marina kanya. Tumaraya kun! Naa, tatumaray kitig. Di ko nam siguro kat di kakabaalan akamatan. Di ko nam siguro kat maitarayan na, Di mo ilamang tirupang kanyak na Wano, kayat mo, tatiritirak tatangad mo, Ay, madia. Pang-asim, di mo tiritiran titingad ko. Sharon? Anya ti aramidam ni ti kasabaan? Planom ti agtakaw anya. Awan ti dakas sa panggap ko, Marina. Awan ti dakas apanggap mo? Kat no nakita atangad-tangadam ti bunga ti mulak asaba. Kanay, agdapay ti bunang kansakaw. Ay, kwa. Agpudno ka kanya. Si kakadimo laang tinangtakaw iti bunga ti sabak idi napalabas abulan. Ay, awan tamok dita. Agpudno ka, wano, kayat mo ti matiriter, Ay, madia. Pang-asim, ta di mo aramidan dayta. Di nakaditiritiran, Nukas tangarod, ibagam ti pudno kanya. Uwan, Mari. Kwa, siyak. Tinagtakaw. Nakurso na daak. Ta dadakkel ti bunga ti mula masaba. Pangasim ta dinakdangran Kayat ko pa'y tagbiag, Mari. Agtudo manan. Ngam awan pa'y anagawid ni Marina lakay. Wala raw bakit? Sigurado ka kaday nga iti kasabsabaan tinapanan na. Way, isumat ti pakada na kanyak itay. Ay nawaw, surutom man kinde, tamadandan-agan akong lakay. Mano nga oras na ni Jerwar. Way, bakit? Urayak lang ako mapsot tito daw. Ay na, makapadaan naglakay. Amangan ko naknodamot tanda ka sa napasamak kwa na dita. Ay, di kag panunaw iti negatibo. Bakit? Awan da ka sa napasama kita anak ta. Mabalin ka ding ituloy ko ti paparamid mo. Nawanan ti todo, Marina. Sana mabalin. Nasken amalpas mo day tay tamot laeng, no di mo kayat ti maipabarangay. Malamlamin akon.
Malamlamin ka kunam. Ngam kita man ti aramidem. Maaramid mo pailaang matiag takaw kat amom ang matutudo. Sorry. Sana na maulit. Naskan amalpas mo tiin paaramid ko. Tapno quit stand. No saan amalpas dayta, ireklamo kay di barangay hall. Ay, nawaw. Ay, natarami doon na itasyaraw. Dito'y kasabaan. Marina, anak ka. Isuti ag tatakaw tatang. Nakita mismo ti dua amatak at tangad-tangaden na ti bunga ti saba amulak. Agtutudo kat pagtrabaho. Nasken amalpas na ti papaaramid ko, ta iso ti bayad dagiti tinaktakaw na. Uray agtutudo, agtrabaho latta. Kabaalan nan tupay ti umay agtakaw, uray matutudo. Da kayo tatang, anya ti aramidin nyo dito'y kasabaan. Imayak na madanagan launay, dinanang mukin ka. Ay, ninanang at talaga. Umuna kayo nga agawid tatang. Ibagayo kan nanang nga okay aklaeng, tapno saan ang madanagan iti kastaunay. Sa dino tinagapuan niya, tatatunay. Iti kasabaan ni Marina, kikaw. Apay ka day. Amangan ko na kung nakita yun ni bakit ka. Ay, wine. Adamot lang ni Sharon, iti kasabsabaan. Ay, nawaw. Anya ter aramidon na iti kasabsabaan, tata. Pagdaldalusan ni Marina, nadanon na nga may ngagtaktakaw iti kasabaan. Ha? Ano kasta? Iti gayam kasabaan ni Marina, tinagkapon ti sabang inyawid na iti napalabas sa bulan. Ita, plano namanan nga ulitan ti panagtakaw na. Wine, malas na lang tanayra na nagpasyar ni Marina iti kasabaan na. Ay, una yun na dya tao. Ay, agyaman ako na tata. At least, amok ti ayan ti asawak. Bagbaga akto, nagawid. Marurudak launay iti dayta Marina. Si kapay lang ti adaganas na amarurod dita. Ay, nawaw ka. Kasano kat pagtrabaho na, nga orag tutudo? Anya ti kayat mo? Tagtrabaho ka, ano ti may pabarangay? Agtrabaho akmet. Basta saan laki ding agtutudo. Nabasbasa akon. Awan sa balya pabasulam, no di ti bagimot lang. Sino nga minti na ibaga amapan ka iti kasabaan ti sabali a tao? Agsakitak laeng. Makita dayta babae ti birbiruken na. Di ka man nakarit dita si Kasyaron. Dayta ti ganabom Deserve mo dayta. At idugla unay nga minta imam. Apay nga minamapan kay Jay, kat awan mo't imulam mi Jay. No agistorya ni Marina, nakababain ka iti intero a barangay tayo. Padasin na ti agistorya Pag nakmam dayta Sharon, huston ti takaw, tanay nakababain bakit? Babae ka pa'y bert nga ron. Agmula kamot nga minatap no da apitem. Sana kasta amula ti sabali at tao ti mapan mo apitan. Ay, nawaw! Di mo apitan ti saan mo met nga imula. No kayat mo nga ada apitem, agmula kamet. Saan ket aday tamang namnam ay laeng ti araramidem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.